Hayi namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Nchiyanelo namuntlha of course hi ta khela hi kokwani Chauke vhele la hi nga ta hi khe va linka na Gagash hoy kahle la hi tala vumenemene le video categories as vumenemene a ku video serious ngopfu ne yeah so kuna post yo karhi vhele ka namuntlha of course ra ti 4 July yi nga fika yi post kokwani Chauke ka yin'wana ta account ta yona ta original before hi revela post le I think xa best ku va hi confirm the legitimacy of this account so swi ta swi confirm hi live leyi nga tshama yi endla le live ku ha ku ta fika live as you can see leswi Resmart Lawrence was live a yize ku va live ka this account hi ngo pfula yena this video clip proper at Facebook ta Kokwani Chauke tere timbirani mi nga zi mhlamala ku ri vatkhanan le a hi scam ya mina le liya Resmart Lawrence ya Kokwani Chauke ne yeah as you've heard okay so ka account yona vele yale I keep le video ka yona leyi nga na 38,000 followers ka namuntlha of course yi fika yi posta le hey yi nga fika yi yimisa his followers ene ngo ku ri what's happening yi fika yi posta this post as you can see yi fika yi tsale ku proper mi swi ni hlamarisa ngopfu what's happening 11 hours ago vele around ma 8-9 ka siku ra namuntlha of course so fika hi cheka la fika kuma ku postara leyi ka fika yi postara la ya Google ya kona ubheni mayenga le 17 le 28 June of which does not make any sense because that in the fact ku namuntlha 4 July 100% like I've been trying one analyze mhaka leyi ni tsandzina a ku na lexi ni xi twisaka hi yona post leyi ku ri why like yi postini a swi hlangana I mean like to be fair ni mi nkarhi wo leha to be sure hi mhaka ya yona ku yi shona no hlamula se ma 12 hours se ri berini seni ku as you can see ku la ni nga ku ri endleni ka video it's 7:48 ri se ri opela manjeni poster leyi a ri kona la ti-mistake ta endleka but leyi mistake se you too much to extend yo poster zi 12 hours a swi le ku hlanganeni a swi make sense mzame ni ku va ni cheka like his account maybe to find the leads ni tsandzekini ku va ni kuma ti-leads ku account ya yona la loko ni kha ni cheka la because a ni voni swi ku fambisaneni ku na la maybe a yi nga ri ku postisa le 17 ku ri maybe na la kun'wana a yi kha yi postisa le 17 na ni kha ni swi twisa nyana la recently so recently yi nga ri ku posteni ka swilo le 17 so swi hlamarisi nyana ku like what's happening with that post like what's the message behind sort of a swi le ku twisiseke maybe kumbexana ngomu nga va na mavonelo mari leyi loko ni tsandzeni mhaka leyi ku why this post yi postiwini namuntlha yi kha hindini date leyiwani like a ni voni swi make sense ne it does not make any sense but yona of course ku na gigi ya yo leyi nga ku teni ka siku ra mundzuku vhele but the reason yo va leyi postara le i yini phela that's the question leswi nga endla ku yi hlaseriwa yi le ku hlaseriwa swinene ka ti-comment kwalano va jevero hi kona swi ringa Resmart if no sick that was a person as you can see vele ku yi chingele swinene un'wana ku hey Lawrence wo penga makhobelo kwala as you can see van'wana veri va conclude ku ya so ku busy blind van'wana yi fika yi ka Dr. Musa Mathebula a ni ku swi twisiseni ku the intent agree like I should make a sense at all I should make a sense like mina an koti ku swi twisisa but hey kumbexana n'wana ma comment maybe you have an idea I don't understand anything vanhu vo ku chingeni leti nga ti comments hensi ni nga hala ku pfula vo ku chingeni kasi loko ti pfula hinkwato mi ta kuma ku van'wana vula na swin'wana hensi ni nga hala ku ti hlaya hinkwato and stuff like that so leswo guys papa rilani yi vuyini Kali wili mina Chokwe Pawe mo marlani Lebe zera hela uhi komele ili Lebe zera hela uhi komele ili Kulo Yo Tana ni mida tsaka hiki pelana Ikuza motara ayete Tana ni mida tsaka masi pelana Ikuza motara ayete Yo Iti sama kwina Iti sempa Hiya sama hili Kapa baruni Iti sama Hiya sama hili Eberi family ni kumi komele ili
Every family ni kumi komereni. Mangona hizi pelani mangubona. Mangona hizi pelani mangubona. Mangona hizi pelani mangubona. Genani, yo baba kwengwina. Genani, yo